Ja ću sad ukratko predstaviti u stvari našu inicijativu, odnosno Beogradsku inicijativu za digitalnu javnu diplomatiju. Kao što je Zvonko rekao, ovde je u stvari bila ideja da se ovim mojim predstavljanjem donekle i pozovu studenti, da se uključe i profesori, a pošto njih ima u malom broju, odnosno većina njih je otišla pre kraja ove prezentacijom, da ja neću preterano dužiti, jer smo sa vremenom već poprilično prošlo dosta vremena. Uglavnom, ko smo mi, odnosno ko je BID? BID ili Beogradska inicijativa za digitalnu javnu diplomatiju je nevladino, neprofitno i nezavisno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i primene digitalne javne diplomatije, pre svega kao savremenih oblika promocije Srbije i zemalja u okruženju. Ovo je naša lična karta, znači naziv Beogradske inicijative za digitalnu javnu diplomatiju na engleskom. Osnovani smo u avgustu mesecu 2014. godine. Trenutni članovi su profesori i studenti i sa Beogradskog univerziteta, ali i šire sa svih univerziteta u Srbiji, odnosno trenutno najviše iz Beograda. 3 profesora i 13 studenta. Naša internet prezentacija se nalazi na ovoj web adresi, Facebook stranica i Twitter nalog koji možete pratiti sa username-om BID Diplomacy. Čime se bavimo? Bavimo se istraživanjem digitalne i javne diplomatije, promovisanjem vrednosti Srbije i zemalja u okruženju, informisanjem i edukacijom, građana, institucija Republike Srbije i inicijativa drugih koje se u ovoj oblasti, zatim umrežavanjem i građana i institucija, podsticanjem i podrškom svih inicijativa koje imaju za cilj da razvijaju javnu digitalnu diplomatiju, prenošenjem znanja i stečenih iskustava, realizacijom skupova, seminara, predavanja i ostalih edukativnih sadržaja, realizacijom programa poseta, praksi, susreta, razmena i tako dalje za mlade i za studente, naravno realizacijom projekata, istraživanja i savjetovanja i na kraju izradom i publikacijom brošura, analiza, studija, stručno-naučnih radova, knjiga i ostalih interesantnih sadržaja. Do sadašnje aktivnosti imamo na našem sajtu preko 730 članaka objavljenih na stranim jezicima, pre svega na engleskom, i 15 članaka na srpskom jeziku. Svakog dana imamo preko 50 jedinstvenih poseta našeg internet sajta. Do sada smo učestvovali u skupu Digital Diplomacy koji je održan u Rumuniji u oktobru 2014. godine i napravili smo prvi Twitter prenos jedne pres konferencije Ministarstva spoljnih poslova u aprilu 2015. godine. To su neke najvažnije aktivnosti koje smo do sada obavljali, a ono što je trenutno aktualno, vršimo istraživanje koje se tiče korišćenja digitalne diplomatije u Srbiji i u zemljama u regionu, znači ispitujemo glavne centre, odnosno istražujemo koliko glavni centri diplomatije koriste digitalne platforme za propagiranje diplomatije, odnosno koliko u stvari koriste digitalnu diplomatiju na internetu, i ono što smo želeli danas da uradimo jeste da pozovemo studente da se prijave za praksu u ovoj našoj organizaciji, na pomoću koje bi imali mogućnost da postanu digitalne diplomate Srbije i da se uključe u rad organizacije i da razvije. Međutim, taj deo ćemo morati, još ćemo morati da poradimo na tom delu, ali ovo je ukratko ono što smo želeli da vam kažemo i da se